Obrazovni programi istraživačke stanice Petnica namenjeni su mladim ljudima koji su zainteresovani za nauku i istraživački rad. Među polaznicima zimskog semestra grupe za astronomiju je i učenica Vrbaske gimnazije Nikola Perović, koja je astronomiju zavolela uz oca. Kao malo sam gledala dosta tih naučnih serija. Tata mi je stalno puštao nešto tipa Through the Wormhole with Logan Freeman. I onda me nekako zainteresovao svemir i sad kako odrastam znam da je svemir naša budućnost. I ne znam, došla sam na ideju da se prijavim, da pokušam. Verovatno sam zbog toga upisala i gimnaziju, pošto u 4. godini mi dobijamo astronomiju kao predmet. Nikola Perović za konkurs Petnice saznala je preko prijatelja, a na isti se prijavila uz pomoć pedagoga škole. Izabranoj temi da se vremeplovom vratim u prošlost pristupila je krajnje kreativno. Ja sam pisala izričito o tome da se prošlost ne može promeniti, ali ako može to bi bilo u nekom paralelnom univerzumu. I pisala sam o tome kako smo 1945. ušli u bolnicu i ukrali Hitlera, ali stradanje Jevreja je i dalje bilo prisutno. Ono po čemu se istraživačka stanica Petnica izdvaja jeste da oko sebe okuplja svestrane mlade ljude koji nužno ne moraju biti odlični đaci. Vrlo dobar, to je dobro u Petnici zato što ne moraš da budeš odličan đak da bi upisao Petnicu, nego to je više iz čiste znatiželje. Zanimljivo je da Nikola Perović pored astrofizike voli fizičko vaspitanje, ali i da nije jedini član porodice koji pohađa predavanja Petnice. Naime, njen mlađi brat ide na program učenika osnovnih škola. Zimski semestar istraživačke stanice Petnica pohađaće još dvoje srednjoškolaca iz opštine Vrbas.